Acaba? Dese жақсы. Forma zorға. Assalamu alaikum. Kalmaz kalacaksın. Salamat kalacaksın. Qanday жақсы mı? Geçe gördünüz mü Alınbek Tatkan Esteğin maçısında Alınbek Tatkan'мен oynadı. Vay молодец. Вообще красава. Қатырдыңыз. Yani. Қатырдыңыз, рахмат. Қолымыз қатты ғой. Tamam. Hadi gel. Hacım salam. Şükür engeki yurtumuz obod, ko'nglimiz shod, ko'chalar ravon. Tumarım, ay sanki beni suygun tumarım. Ушул жолубуз шаарыбыз үчүн, элибиз үчүн кызмат кылган ак жолтой жол болсун. Дайыма жолубуз ачылсын. Açkın çeçip boyunuz yok, gözüm uyanıldı. Kapı bolmasına kada olayınca. Hurmatlı bir tuğanlarım, hurmatlı, ordolu, süyüktü, o şahırımdan turgunları. Keço gelip aylanıp, karap kıdırıp kettim. Aya razı olup, turayla kılgan eken biz joldordu. Joldu расширение kılıp, ança mıça üylер sınос bolup kaldı. Tatnagay koz bolup kalıptır, tura bolgan eken dep, apalar batasın berdi. Hurmatlı bir tuğanlarım, hurmatlı o şarım turgunları. Bul jol, hurmatlı prezidentimiz Sadır Nurhojoy Japarov, hurmatlı generalımız Kamçıyek Kıdırşayevич Taşиев tarafından 2 milyar so'm bölünüp bergen, oşonun içinde jasalgan jol. Жалпы жолдың uzunluğu 2 kilometre 600 metr, kenendigi 26-27 metr, trotuarı zеленый zonası menen. Жалпы 118 milyon so'm akça karajаты sarptaldı. Azır Мынакей тротуарын biraz шашылып, жолдорун 1 сентябрга ачып элекпиз. Ошо тротуарлары акырындап болот. Кудай кааласа 1 апта 10 күн ичинде тротуар жасалып бүтөт. Урматтуу бир туугандар, бул жол 6 тилкелүү 3-чү категориядагы жол. Кудай кааласа мактана турган, мактанса мақтай тұрған сүйікті ошуыз бар. Ошуыз менен мақтанабыз. Сулайман тоуыз менен мақтанабыз. Акбура дарябыз менен мақтанабыз. Жолдорубуз менен мақтанабыз. Кудай кааласа мактангыла. Мактайлы кошту. Көтөрөлү, даңазалайлы. Дагы бир жолу, урматтуу бир туугандарым, дагы бир жолу ушул жолубуз, проспектибиз ак жолтой болсун. 6 тилкөлүү 3-чү категориядагы жол. Кут болсун жолуңуздар. Чоң рахмат. Апа келиңиздер. Ana, бар, эже бар. На бирөөнү бергиле. Жо. Бар, все бар. Келиңиздер. Кана келиңиздер.
Qana qarma, qo'lingiz bilan qarma. Bismillahirrahmanirrahim. Yolunuz ak yoltoy olsun ha. Qancha bastırıyla bismillahirrahmanirrahim. Bu yolunuz urmatlı prezidentimiz Sardar Nurg'o'yevich, urmatlı general Qamchiq Qilichbаев tarafından 2 milyard so'm qarjilangan bo'lchu, o'shoning esebinden o'sha 2 milyardning esebinden qarjilandi. Jalpı uzunluğu 2 kilometre 600 metr, kenendigi 26-27 metr, 6 tilkeli 3. kategoridagi yol. Bunday yol Bishkekte dagı yok. Kırgızistan'da Xudo kalasa birinchilerden bo'lib shunday 6 tilkeli yoldu jasab o'tamiz. Saat 1'de Nasir Nisan ko'chasini açamiz. Erteng İmam Saidov ko'chasini açamiz, Mo'minova ko'chasini açamiz, Demokrat ko'chasini açamiz, Razaqov ko'chasini açamiz, Qurmanjon Tatqo'yevning o'zining ko'chasini açamiz. Ko'p ko'chalar. Men sizga taqtab ma'lumot beraman. Rahmat cho'ng'irdan hurmatli jurnalistlar.